PLRS Dinhuna Village Local Council kalpui dan tur Thlirlawkna ziak tu Reverend Dr. Zai Chona Londo Chair tu Lal Ro Puyi PLRS chu Pathian Lal Ram Sawrkar ti na ani ti kan soi to kha PLRS chu engtiang loading tur nge tu din tur nge engtika nge adin don engtiang chi in nge PLRS chuan VCLC rorel na chu akalpui don ti hi chin chia le zirtur poimo tak ani lalpan ipian na rama kir toro zoram thar ka din don ti minsha tir khan chu rorel na adin dan tur te le rorel na kalphung tur te po minsha tira tu na kan rorel na nei mek party politics hi chia ani tur thu te kadonga ama pathian in mindin saktur PLRS chumi puin party politics manga lalna le thuna ina kan siam le rorel na kan ken ko democratic government ani to lovang lalpa pathian in alal ramata na chhal hlo tura arwat shia kalo thi to te manga rorel na ani yang chung lalpa chhal hlo tur te chu koshan hoten koshan upa te kan thlang ang deuh hian kan thlangang pathian chhal hlo tur pathian ta na ding rongbol tu tur missionary na thok tur an ni dona wangin pathian ko na chiang tak dong an ni ang PLRS din dan tur le rorel dan tur ka don te chu chiang le zwalin kan la zia kang tuna chuan PLRS lo pian huna VCLC kalpui dan tur lo Thlirlawkna kan ziak dona heipo hi chip chiar taka ka zia ma se tuna chuan atlang pui chau kan soi ri don ani amma sabera chuan VCLC chu party politics manga siam ani to lovang PLRS chu pathian tharau thiang him du da na rorel na ani dona wangin tuna party sarkar manga thleibik le du sakbik na ya rorel na hi chomzel arem to lovang party politics manga VCLC kan siam hi chu anei tu bi kom ani tlata mipuita na rorel tu ni ma sela anma ni party mi ti du sakna tlat chin tun VCLC in thlantura kan boina berpo party shang an tho ho thatlo uwang ani party candidate tlingtam berte khan VCLC sarkar na an siama wangin anma ni mi pui thlan chhuat te a po ril rumun khata rorel na tak tak theilo he party politics manga VCLC kan siam hi dan le don constitution ti dan chun po anilo chuwang chuan PLRS alodin hun chuan he party politics manga VCLC siam hi ti bo ani to ang apani na a chuan VCLC chu pathian rongbol na missionary na a siam ani to ang tuna VCLC rorel na kan siam dan le kalpui dana chuan lalle thunei na in chu na atan kan manga party politics in dona na mangin khwa le khwa chen khoweng chung le khat le koshan khataloi te po in donan kan mangti mai turani PLRS alo pian huna chuan VCLC na hi pathian rongbol na poimo lutuk ani anga kalpui ani to ang pathian chi mi rui thei thil hlemhlet na le eirup na laka filim te chanvo turada ani ang khotlang in rel bol na an kova omzong sang chu pathian rongbol na ani ang takin an kalpui to ang apathum na a chuan VCLC te chu hlo mumal tak ngai twa sak an niang kan bible thiang him chuan na thok tu chu hlo mutla kani timothea pakhat na bunga changsom pariat ti in min shila VCLC na hi na hau tak tak ani ti kan shia hun puma in pek ngai ani awangin thil dangan buai pui man tak tak lo tuna kan kalpui dana hi chuan hlo mu mal an nei lova na tho turatamina hau tak si a sum siam na rem chang daplo theilovin an omani ber mai ma se chutianga an hlo tura siam ni si lo an chunvo tura don ni si lo manga sum an lo in siam chu eiruk na ani le boxi chuwang chuan PLRS alo pian huna chuan VCLC te chu an phu tok hlo siam sakvek an ni ang apalina a chuan PLRS alo pian huna chuan VCLC te na tho dan tur mumal tak duan ani ang tuna party politics mga
VCLC kan thlan dan hi amu mal tok lo hle a an thu nei na te an na chan pua le tho dan tur mu mal tak a duana lo an area huam chunga sarkar na thokte ne na an tho ho dan tur te po amu mal tok lo VC le LC te hian an khwa veng chunga sarkar department te na tho dana po an shat pui dan emo tho ho dan po duan mu mal la lo sarkar na chel tu party unit le block shwai tu te po an ni aya thil ti thei jok te po an ti chutiang chuan arim chan angin VC le LC te hi an thok ni berin na lang VC le LC rem sha le te ma deuh te chuan tho turan shetamin an thok hlok dewang sarkar na chel tu te an du sak le du sak lo azir te po ni in alang PLRS alo pian huna chuan VC LC mo phur na te an na tho dan tur te sarkar department ne na an tho ho dan tur le MLA ne na an tho ho dan tur thlengin ra man na fel fai tak siam ani ang apanga na a chuan PLRS apian hun chuan VC LC te kai shwai na in veng khwa pum huap ro rel in khom buat sei chin ani ang tuna VCLC ro rel na kalpui dana hian mipui te chanvo atlem hle VCLC te ro rel na hi mipuin kan shat pui me ulo khotlang mamole mason na tur soi ho na te le in ron tlan na te a chatok lo PLRS alo pian huna chuan zonun moi zemul le Bible zirtir na angin ro rel na chale langtlang siam ani ang mitin an chanvo dik takan chan theina turte mason na rual khai taka akal theina turin ro rel in khom ursun tak buat sei chin ani ang he ro rel in khoma hian khotlang mason na tur sang te soi ho ani ang veng khochunga sarkar department omzong sang te po antel fekang department malak na tur report te po mi puisya ta an puangang hero relin khom hi bial to MLA in atel puyanga ro rel na bo zui ngai department le assembly a thlen ngai a ompo in a bo zuyang kan ma loka hian zofa te tan lalpan abwa seiram lo thleng tur a oma churam lo thleng tur PLRS atan thei top cho in ma kan la zela zofa ten nam shui khat kan wan chho me kani zofa ten huni hai to lowang u milembia ngong kolba pui rem lo kan salen na zubili darari pathian lal ram le nam ading chuak me